Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing Saphriang Jong kawai ke durki hagi rensan social media kabala pau halor kajing Shah thombor jong wei khna rit hakikat to kat ningut ki Khynnah ya ki bala suba bakila bandai hapdeng gaju karta kat kum kijing suba la Kynnoh bakani kajing jia kala jia ya wei Khynnah jong ka Skul St Anthony's High Secondary School Shillong ha ka ba ka durki la sakhi ba ki Khynnah ki ba thombor lani bully ya uni Khynnah kila pa yu ba undo ya ke juti jong wei na pedeng kini penbut sakajingnya Shoh bat bom yu ni lanot ubadan marwei ha pedeng gajing Shah kerkut hakikat tu kat ningut ki Khynnah hababut din halor kani gajing Kynnoh bat habayo banyak keren bat principal jong ke Skul St Anthony's High Secondary School u father Anthony Karkngor ulaong bama uru udap da kajing lengo hadin balayo i ka durki kabala Saphriang namar bahaka nyotrik unailor kaladon gajinya ko final jong ke inter school basketball tournament kabala penyait de don Bosco ha kabala khot sngoba ye ki school ba pher ha ka nongba bakinya shimbenta ha ka ban petkai Henry kat ba kajing ile kai kadang yai u father Anthony ulia thoru balabna baladon ke ya Shoh shadin jong ka madan bat kidai tangki Khynnah arit bada ba persang banwa jingtip amshim latip kidai ki Khynnah school Jong namar ba hakani kasni kiladon bon ngut ki Khynnah school ke baliawan haga bede ba kani jingjian kalian ki pulit maria yo jingtip kila lech kani ke jaka bat kila ra ye kini ki Khynnah shathanat na benta ban penlong ye jing tokin bat ki pulit kila khotru ye ki me ki pa jong baro ki Khynnah ki bedan kti जल्दी जल्दी चुम्मा दे जल्दी दे दे जल्दी दे ngaru ga yo itu ga video bala ya viral Saphriang keleng bala lengo namar nyotrik day Saturday bangidon ka inter school Don Bosco basketball tournament final hakabai ki school keleng ki buka banoi wan pekai ki kilai wan tengi kat kum ga jing penya jing ka organizing committee te ngila ya kum tula shibnai kam jai noi gade ka final part haba hakaba ngila abu khambun ki volunteer ru ki ba checking haki entry but exit te ki don art phobun ki volunteer te ki check ya ki pla code ya ki pla ba code mo batna bugin thai ki la bri secret ki jindi ki la lum lot khanga code te ki tu ki bla don ka id bugin school pat ki la pha te ngi klam tip pat ba kin kan ja kum ki tu ki jing ja ha ni school jungi te kat ba kadang ya ke game ni shu bna kinit kan san tu shadin ba jai ta ki dang ye Shoh mada kat tu adi ki volunteer dala ki wone tu ya ga pa ki omba ki di Khynnah red kimpat dei di Khynnah samlag be pet kai ni tengi patang yang mujang tu te dapat ong ki di Khynnah benda te ki ong ngingim tip dan margila ekle tengok khot di kulit te da ki kulit gidon hajan ni nama la bon riu pala tu singi te ki kulit lawan te ki lai bad ki te da la lap tu tengi ong kan ni kan kom le jung pi kam de ke ba shu ya Shoh kai le kai kalau long sabla palat buat ki lai kum la long ka je Shoh rang ba tu mo te lai Hima ke it's too much kalau long bullied dan apa deng dengan kili kiri ki orang shui la kai katu ka jing la kai kam ide kami long kam ya hab mo te ki pulit nyong tong ya ra no te ki lai ra ki pulit ke da lai ra pulit ki tok ki stay ki dei na ki school keleng na keleng don ki ba kam ba dei na school jungi ki bam dei pat mo ba shu top bu ba le se ta bang chipun but nam ki school jungi na ki tu ki ba ya phong tu ki de ki main ni kat ki jing tip junga ki pulit ki di garu bengali mo ki wei Khynnah school ki nakeleng te ki pulit bat ki de ki minor ki kim la man sim kerteng te ki kim sim kerteng kan te ngai dala di man sin yo i tu ka viral mele ngala le check bar khon la kli manu badi ki garu manu badi ki bengal yang te ong don ne em ki ba involve don badon dadu class 7 8 9 te ngala le keleng ngala kran benta ke te ka kwa pan pensyai nama lengba kan di ka video ko belayat viral keleng kalau ban penduk ya ka reputation de ko school jungi ki me ki pagi la bas mutu bakla kin ani halasan antis ki Shah ko mi kita ki jingle Shah ko mi kita ki Khynnah ki nyele mta
Rengi isgo sipat banginyo iba katu sni bakaja day da kiwi kena ki banabar mo bon pitkai da kata nginang da kajing tumu ban regila don da kai ke bahasa din ya kataru ki mo kajing bon katu gibril para maki ke lum cikendong te nalol bakidang di kena te kile kata kam te sidon boglo ba kidon kitu gi kena sama bi yang tu yang gini kena rit gile yung ni kile mai kin kile kem kita ki misange kata la long ga jing shrut we ban se ki bat no bat ki ya ano kulit ni te hadin kata pat ki kulit ki to ki te ki la ko ki pa te kum tahi te kata ki jing jaru le se nak ta chunga le se ka ja nak ban hai ban pekat cucu banyak trailang bat ki snong mo ko ke dei trailang nak snong dan jai ki snong tip te kam numla kin ban punna nak snong le ke skul le entah kan ti putar kani kani ja kini men tang mentai minta usna min sejan kataru di kena rin di kena he mo jadi kena he tinggi ngoi pen nama ka jing ya kunda kiju ya don kata ka parti sini baya ku Shah yang dalai wai de ke mo ringi pat chua ban sedang mila ai kijing seneng ke bawal hani tu wan ka jing semua ha ka jing ya sport spirit mo ni ban ya don ya shun we mai wan dala don kum kataru mengi ba penyat la don ka jing ya sutu jumut bat don ki pas ko ka ringon watu Yudo Khynnah bahasa Nas kurjigi mdon ki ong mdon taba ki pulit ki mitu Shah namar baki ong ki kimla pan sim keteng ya kini kena den taba nakadul bang ngepek ngapet wem ki no hikai mdon mitu ba udi kena kurjigi ni turu tamba wat la katapat mo ni pat banyada ya ka reputation ya kurjigi ni haban wat ya kalap kelenti kum ba ki don lem kita ki kena ki bon penduk tendam ya keteng kurjigi apa dah tu Gajing ketus bagi pa kalau ba ki bagi pa ki dipenyakit kia namar ha kejuk mentang ikla ki kena kela bak lebak men shua bangi don sports ni let ke jing kemen mong ya kerhiu ya support ya tim la jong nem jujak mu jam ta ne kini le kini di kimde ki kena ki don support ke tim jong ke bela final ki dina ko ki bra shuan tambah shuan pentut rai te kumi kita ngi ki bapenyak ni hapan husiar ni hapan penkrek ke tina kalian juga jigetu ngai ki papat tu ngin nyelong ki ba husiar ke nama ngin tip mo jingja ke jinglong jing kun menta ultimately teng ngapun presto ngajui de na kaja juga jingja ka ba family background pi te ke jing susi kalau tu ba beli ki kena ki long ni gul kom ba ngila shu ba yaki ya ba ngi yaki ki mi ok jing ki wa jing chwe pada kimi ojing ye ko wis ko si ko dia ki ngop nak jing di bag jing bang belele pujai nang ta ka sedang ban pur pat staka drugs ko kata jing tu ni katai ke jing ya shun ke jing ya dat ti ban ya pun dunai ke ding skul tulang to mi ya trelang ka bang ya la mi ba ba ka shlo ka thau mo ba ki skul ba ki authority